nje angifundele ngenxa ukuthi le Bible lami ngathi ngiBhayibheli lesiGreek. Hallelujah. Ngiyabonga nje futhi kakhulu azibazalwane ikomiti uma kuhlelwa umuntu ongama phambi kwabazalwane. Hallelujah. Bahleleka. Hallelujah. So ngiyabonga nje kakhulu bazalwane. Izolo nje bekuthi angibaleke noma ngishaya imbakazi. Hallelujah. Ngizama ngendlela zonke ukuthi ngathi ngingabaleka. Hallelujah. Because into engisabisa kakhulu bekuthi labantu engishuma phambi kwabo abantu bonke abazali bami. Hallelujah. Futhi abantu engibona kubona ngithepha intshumayelo zabo ngizikashuma veke intshumayelo yakhe njengoba injalo nje. Hallelujah. Ngoba abantu engidla kubona. Hallelujah. Awathi ngumsuku uthezwe uMamduma la isanda ukufika la usuku lokuqala sife ngalo. Azuma uMamduma ethanda wathi nangu lo mama akaze ambone ujolo kumuzwa bengimrekhodile. Bese sidlala ispeak esikhulu masithanda usuku. Hallelujah. So akaze ambone ngamehlo kodwa uyakwazi ukuthandaza naye efonini. Hallelujah. Obabhubesi nje besha uvolo uthi hayibuyi if I shoot isithombe you never know. Angithi yebo so nje siyabonga kakhulu bazalwane, it's an honor. Hallelujah. Asivule bazalwane ngisho kokushiwo uNkulunkulu 1 Samuel chapter 7 ngicela uqala ukufunda ku verse 1. Yaxoxa zona ungacoli nje ngabe ngiyacula angiphiwanga. Ngiyangize ngiqalela kancane akulungi inhlobo akuzameki nje. So yonke inganikhubi bazalwane ukuthi abantu abaningi abamala bayacula angiphiwanga ngazama akukhona nje. Hallelujah. Kodwa uNkulunkulu uzonika lokho enginakho anengishayelele izandla nje. Amen. Ngicela ngifundele Hallelujah. Sihloko sithi abantu baseKiriyathi Jeharimi bafika bakhuphula umphongolo kaJehova bawungenisa endlini kaAbinadaba entabeni. Ngicela ngibongele izwi. Baba izwi lakho liyaphila. Linguwena isiqalo linguwena isibili. Nalo uNkulunkulu udalile wasekela umhlaba. uNkulunkulu ama-scientist akaba nenkinga bheka ukuthi yini esekela umhlaba. uNkulunkulu kanti ushilo ezwini lakho wathi konke kukhona kuvelile ngezwi lakho. Ingakho nathi uNkulunkulu masesona endleleni babona amandla wonke amazwi lawa abazali amanye ahlulekile kodwa izwi lakho lilamandla. Uthi uDavide babona amandla liyambuyisa nodukileyo. Athi izwi lakho liyisibane enyaweni zami athi bese libe ukhanya endleleni yami. uNkulunkulu wethu namandla. Athi uJeremaya linamandla liyahlukanisa amathambo nomkantsha. Athi uJeremaya uthuleki nalo noma ngathula nezinye izinto kodwa izwi lakho. uNkulunkulu khuluma ngomgcotsho wakhe mini osebe ngaye. uNkulunkulu sifuna ukuzwa izwi lakho ngoba wena uNkulunkulu awukazi wehla wangakhuluma awukazi wakhuluma maqedwe umuntu angashintsha uKristu Jesu. Amen. 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 Funda ncane. verse 1 where was it? Yes, I prefer that one. Verse 1. Verse 1. Abantu baseKiriyathi Jeharimi bafika bakhuphula umphongolo kaJehova bawungenisa endlini kaAbinadaba entabeni. Hallelujah. Ngicela uhlale nje kanje zonke samsana nawo ngize ngiqede. Ngizoshumayela kanye nawo soba ku2. Amen. Hallelujah. La sifunda khona bazalwane kukhulunywa lana ngokubuyiswa komphongolo okade untshontshiwe. Hallelujah. I-topic ebengizokhuluma ngawo bengizokhuluma ukuthi ngifuna ukuzoqinisa ukuthi asiqinise altar. Hallelujah. Uma sizothandaza sizoqinisa i-altar. Hallelujah. Njengoba silana nje sizoqinisa i-altar. Hallelujah. La sifunda khona ngoba sekubuye umphongolo okade untshontshiwe. Hallelujah. For many years umphongolo kaNkulunkulu ungekho among them. Hallelujah. Phakathi kwenhlangano kaNkulunkulu.
siyasazi isitori bazathi umphongolo wantshontshwa amaFilisti. Haleluya. Wahlala khona kumaFilisti. Lithi iBhayibheli umuhleli khona kumaFilisti. Umphongolo kaNkulunkulu wenza izimangaliso. Ungihlalele nje hamini. Wenza izimangaliso. Haleluya. Lithi iBhayibheli ezinye izimangaliso engizazi engikhumbuza ngazo. Lithi iBhayibheli kwathi ebusuku. Haleluya. Kwabeka umphongolo. Haleluya. Kanti kuzobekwa noDagoni. Haleluya. uNkulunkulu. Haleluya wamaFilisti. Lithi iBhayibheli ebusuku kwaba khona impi enkulu. Haleluya. Impi engabonwanga ngabantu. Kodwa kwabonakala ekuseni uNkulunkulu wamaFilisti elimele file. Haleluya. Bavuka ingalo zingekho. Engazange agibwe umuntu. Kodwa wayimpi eyaniwe ebusuku secretly. uNkulunkulu wathi uJehova uNkulunkulu wamaIsrayeli elwa noNkulunkulu uDagoni. Lithi iBhayibheli on the second day wakhona uNkulunkulu bambeka iposition yakhe. Haleluya. Bathi bambeka iposition yakhe uNkulunkulu uDagoni. uNkulunkulu lo wethu waphinde wenze njalo ebusuku. Angazi uDagoni wayemenza kanjani. Kodwa ngikwazi ukuthi wavuka nangakusasa. Haleluya. Ikhanda lishephukile. Lento yawukaka uIsrayeli. No. Yakaka amaFilisti. Ukuthi uNkulunkulu kwenzakalani ngoNkulunkulu wethu. Haleluya. Kanti uNkulunkulu ushawa ebusuku abantu belele. uNkulunkulu wethu ezama ukusivezela ukuthi even ebusuku silele abantu uyasilwela. Sithi silele sihleli. Haleluya. Kodwa izulu libe lilwa. Libe on our behalf. Sikhonza uNkulunkulu olwayo. Haleluya. Sikhonza uNkulunkulu olwayo. Lento engiyithandayo kuthiwa wasuswa babona ukuthi uDagoni uyalimala uNkulunkulu wethu. Yiphi into esinayenza uNkulunkulu angafi? Kwathiwa no, wasuswa from town to town. Haleluya. From eGathi kuya ku-Ashdod. Yonke indawo yama-town. Haleluya. La khona umphongolo oyiswa khona. Wofika wenza i-confusion. Haleluya. uNkulunkulu enza abantu bakhona kuleyo ndawo be-confused. 1 second enza abantu bakuleyo ndawo balimale bagule kuthiwa baba namathumbu emzimbeni. Kodwa ke sokala bazalwane. Abantu baba namathumbu emzimbeni bathi asikwazi ukubekezelela uNkulunkulu walabantu. Kungcono uNkulunkulu walabantu ahanjiswe athuthiswe ngoba uyinkinga kithi. Kodwa kubona uyabalwela. Kodwa bafika kithi kuthini uyasilimaza, kuthini uyasigulisa, kuthini uyasibulala. Kodwa bona uyabaphila. Hayi bazalwane. Lento labantu angiyazi yenze njani. Bona iyabaphilisa kepha thina iyasigulisa. Ngiyeke usazoshumayeleka. Yesu usazoshumayeleka ngempela. Kulento esiphethe thina iyasiphilisa. Haleluya. Lo nkulunkulu esihamba naye bazalwane unjani? Thina uyasiphilisa. Kodwa ithazi zethu uyasilimaza. Lo nkulunkulu esihamba naye thina bazalwane uyasiphilisa. Kodwa iy'theni zethu uyakothula. Yabona njengoba sila eGibsini useqalile uyasiphilisa thina sina. Kodwa ngaphandle emkhathini useqalile uyabalimaza. Kunezinto ey'shayo bayayibuza kwenzenjani. Nathi asazi ngoba uNkulunkulu wakho uyabaphilisa. Kodwa thina uyasigulisa. Makapahantasa Ekapahanto Sama ano kolama
abathandisi siyagula. Njengoba sila izangoma ziyagula as we speak. Njengoba sila otiko noshibaqala bakhula. Abaye bakhulisa lezi lutho. Hallelujah. Kusawude 3 jo umthandazo. Kodwa sakulezinto ezenzakalayo. Sizihlala ngaphakathi ngisho endlini zethu siphuza amatiya. Kodwa umkhathi usho uthi kunento eyenzakalayo. Siyakhala. Siyagula. Kodwa bona bayaphila. It's a vice versa. Thina siphilisa bona yabagulisa. Ulephathe ngithandayo. Uthi kwathiwa no. Lo nkulunkulu lo akaphile emuva. Asikwazi ukuhlala naye. Lo nkulunkulu lo wabo akaphile emuva. Aphile kubo. Asikwazi ukuhlala naye. Kuthiwa kwavunyelwana ama-elders, ama-Philistine, abeze abapriest, bama-Israelites. Kwathiwa nangonkulunkulu nisuke umphilise emuva senze njani? Kwathiwa nonkulunkulu wethu uyinkinga. Uma ephinde emuva afuna ukuphinda emuva empty handed. Matakasa paado. Zema adonto la maadeya. Zema tola makadoso. Shama andala ma andoso ma adoso. Zama mahanda. Kuthiwa uNkulunkulu wabo akaphinde emuva empty handed. Bafaka amagolide, bafaka something. Abazophinda na uNkulunkulu abaphinde na aphinde na something emuva. Hallelujah. Ngoba izinto zethu gogo noma kuthiwa intshontsho isitha phela ngoba sila sizolanda into zethu nezinto zomama bethu nezinto ezaprofethi omama bethu ukuthi izinto ezashona ngathi sizozilanda njengoba sila kodwa sizohamba sisodwa kunezinto ezobuya nayo osizofana asofana njengoba sifikile sizohamba siphethe hayi bazabona ngentshela siyodilika siphethe oshama kunabanye abazodilika la bephethe izinto zabantu bephethe ukudla kwesizwe kunomama abazodilika la bephethe umbhako wey'ngane zabo esezahlala emgaqweni ngenxa yewunga kodwa ngoba bahlelelana uma bezathi bathi mntanami namamanda lana sizohamba siphethe abanye sisedlale ngabo unyaka uqala abosana bethu uqedile ngabo uzothukusa lo muntu kade ngithi ngiqadile ngaye ngo-2018 kodwa la u-2019 uvuka lo muntu ade ngithi sayilutho abonakale lo muntu kade sephelele umthandazo bathi uyezwakala usiyavuka nango-12 bathi lamaya lamahashaya lamododo lamahaya lamadodo bathi kuyenzenjani sengiphethe lana sizohamba siphethe awona sizohamba siphethe lana sizohamba into zethu sizohamba siphethe abanye bazosibeka bephethe ibhilisi labantu bazobeka nabayizwathi shalamando yalamadoso layayayayayaya kukalela kini thiwa siyamazi nje besanze khona umangobo kodwa manje kwenzenjani sengiphethe ngiyakudabukela umuntu adehlala ngey'ngane zakho ngiyakudabukela umuntu kade ekanasa kwakho
ngo-2018 angizange ngiyivumanga ngifisile kodwa ngitholanga kodwa namhlanje esisobe sehla bazalwane ngosuku esiyokwehla ngalo njengokwehla ngiphethe yabo lana ngiphethe ama-souls ngiphethe imphefumulo la yaKwaZulu Natal ngiphethe imphefumulo la yaseJoburg ngiphethe imphefumulo la yaSouth Africa yonke noma ivakela nesephethe sabalethe isinombi kanjani nakhuluma isinombi kanjani sabathi ukholwa noma kholwa kuyafana betha amafutha namanzi kuyafana kodwa ngizowehla ngiphethe uNkulunkulu bese ngithi kuyishosha sukuma not by might not by power by the Spirit. Yini into ezohluka ngayo mina sinawe into esobe siyiphethe ngenesekela abantu abaphethe into zabo athi size nezithi izinto uNkulunkulu wasusa uMoses e-Egypt because lesikhathi uMoses ayikhona ngaso wayengayazi nje ukuthi abantu bakhona sekwazi ukushintsha inyoka was not familiar with the thing kodwa mesehlala uNkulunkulu uthi kuyena thatha le nduku yakho iphose induku iphenduka inyoka kanti uNkulunkulu umfundisela la iyakhona kudla uyakhona badila neyinyoka kodwa nathi ngikana ngitraine kahle usasehlala ngafi phambi kwabo ngoba sitraina phambi kwabo kodwa sitraine ehlala sisahlale phela bazalwane sizofundiswa sizokwakhiwa la lithi iBhayibheli thina sifashe amabumba esandleni sombumbi sizothonelwa leyo nto esibhekene nayo nevangeli upside down lana sizokwakhiwa ukuthi nensishwa iyakwazi ukuphila inganani amantombazane nobaba uyakwazi ukuphila inganani amantombazane noma ngithi sakho lento baphiza sifunde ngayo obabuduma isakhona even namanje sizokwehla nayo bahamba ubheki bahamba ngithi yasala insana sesikhathi nabo mamntu nabo cooking okokika okokongoni basala nabanye bawumthetho basekhona laba basala lento basakwazi ukuyitransfer kithi lensana ekhona isazodla isigodlo sesithi lensana ekhona isazodla amandla esithi lithi iBhayibheli babe befika kuMoses befika khona kuthiwa badedela iy'nyoka kodwa uMoses is an expert because yena ufunde secretly yokuthi inyoka induku iyakwazi ukuphenduka inyoka kusho inyoka kaMoses yadla iy'nyoka ezasikhona ngaso sikhathi yazidla igunya zonke ufuna ukuthini mfana mfana wami waze ngisize ufuna into esinabo bazalwane asibayeke nento zabo abahambe bawuthwala hayi bazakhuluma bazana ukuze phela into ethi ivume sibo thina amandla ayikwazi ukuyabona sinamandla uma ingazofisana namuntu ukwabe ngishumayela bengizothi i-altar versus altar ama-altar abo abawafuse nathi sifuse lethu bese kuyaganga elangempela nathi sibase lethu babasenabo nabo sathi nabanye into zabo basenakho nawe
Abantasi mlilo. Nathi sisasowethu. Lithi phephe. Inyonga yahlangana. Nomuntu ophethe amandla omlilo. Umpostoli Paul. Lithi phephe. Washawa inyonga. Ukade phuma emanzini. Kuthiwa inyonga. Wayithututsha. Wayithithithela emlilweni. Kuthi ukutshela abazalwane. Ningabe nisasaba. Asibashe. Siyabasha lapha ekhaya ma njalo ngo-6 kuya-7 sinonkosikazi wami silanda abantwana bethu sihlala ndana sesiyabasa ngiqale nonkosikazi bese siyabhekana nama-anto nama-antosha shalama-antoto nama-alaya sithandaze kanti siyabasa. Mhlawumbe mina ngedwa nje zama ungayiqhubeki zibe khona. Mhlawumbe leke ngamafutha namanzi ayiqhubeki ibe khona. Ngabe theke ishoshu uzobayithakazela isume abaqhubeke bayenze lonto kodwa kuyobonakala msone kumwena kuyobonakala ukuthi le ndoda emile inamandla omlilo. Kusazothatha ngasindisomile ama-drugs. Mina ngangihlala e-country club ngidanse ku-6 ngokuthi ngengane ezofafa engayithola akusibona le ngithana nabo ngangazi nje eklabhini ufika umuntu athi ngibongimithisa. Ayikho into engayisebenzisa kodwa khona izwi uNkulunkulu akhuluma ngalo ngiseklabhini ngidansa ngade ngidla umgwinyo. Nginentombazane esasiwa nayo flirting afterwards. Ngathi ngisahlala eklabhini ngezwa izwi elikhuluma umpostoli Paul athi kuyokusiza ngani ukuzwisisa lonke. Shapakatama adasa makama ado osoya kusiza ngani ukuzwisisa lonke kodwa lahlelo lokuphila ongaphakade on that day ngathatha isinqumo sokhonza unkulu abenkosi nomsindisi wempilo yami. Uma ngisuka lapho umama engafika kela deshoba lebandla lase-FM lasekhaya wathi nje unkulu akhulume ngawo nawe ufuna uhambe eMaritzburg ngabhabhatiswa yami ngisanda ukuzingabhabhatisa la zona ngisho izono zami umfundisi siyakwazi wathiwa izono engabe usandukhola umncane izono engaka into engiyibala ngenza ukuthi phela lebandla lasekhaya ngazi manje ngesikhathi seqaleni lesekuvula ngazo 2006 buyivuma zonke izono ungangena emanzini izono sonke buyivuma zonke ngisho akhipha isisu busho ngakhipha isisu ngoba ngizazange mthethe kade ngeparty ngazalisa bo ngazalisa lo futhi ngangibazalisele endaweni engekho right. Wasofisa siyana umfundisi ezoba wakhula uzoba right sokhuleni uzoba right uzoba right. Ngiyayibona manje usingi right ngisho umuntu ongangazi ngathi ngicopha iJack Magic so amandla zikamoya lukhona ungibambe ngesandla kuze kube manje. Haleluya. Ngibanjwe isandla sakhe ngentshoba amantombazane lapha lithi angibashaye 1-on-1 hayi ngoba ngiwiki kodwa into engayithola kulezinto engasethi athi umpostoli Paul kufunyiwe
sona isono kodwa sibalekele ngenxa yento esayitholayo